mothunyana se mothunyana motho o kana Matladibo o tshwanetse go ba le ko university Matladibo a o ka bua ka di-Titanic yana a o ka bua ka di-Titanic yana o ko ne re tshwanna ke go ipela ka gore na le batho ba tota eno ba gaetse go buile gompieno tota go ne go sa tlhokege gore nna ke beng ka senya nako ya lona ka puo e telele re fa moruti ga na re ra rapela o rile we go ipotsa potso e o e arabe ya gore ha e le gore wa ngongorega tota o ngongoregela eng wa reng. This, Mr. Master of Ceremonies, is a priceless privilege. It is a great honor for me this evening to speak to my people. O gongwe ha motho re ma batho ba gaetso o utlwa go goroga sentle go pelong o utlwa gore ke bua le batho ba gaetso ba nkileng ka nne ka bua le bone nako ele ba irileng se ke neng ke se bua le bone ba se ke ba se tlhokomologa batho ba kere go na le ntwa ke rata thata gonne ke gakologela gore Jakoba o na rekisa a tsietsa Esau botlhoko a mmalaela ruri a mo tseela tlhogonolo e ne e le ya gagwe e rragwe a neng a rile ngwana ka tsamaye go ntsomela o ntshitsetse nama ke go tshegofatse jaanong Jakoba a tsietsa Isaka botlhoko tota bo e rileng ha lemoga ko botlhoko ya ga Esau jaaka mo tsieditse a sia Jakoba a sia tshaba mogolo Esau a gakologelwa boferefere ba bo dirileng ba go mo utsela go tsalwa pele ba go mo utsela masego a gagwe. Mme selo se ke se ratang gore after 40 years Jakoba o na boa a boela ko go Esau a maamogela Esau a re o morwarre go siame ha go no ga fosega ka 1994 lwantatlhalwa nkoba ke ne ke tshwanna ke go boela mo go lona ga gona gope ga ke re nna ke ne ka raya batho ka ruta batho seane sa Setswana se se reng ntša e bolawa ke monga yone ga e na lebelo ga itse gore ke ena ebile ka tshwara mebuka e ntshwarela mebuka ya tshwara diphurufudu le dipholo le diphala tsatsi le nna monga yone ke reng ke a e bola ga e nako e ka ntshabelang teng ne ke sena ko nka yang teng ga ke bolwa ke batho ba gaetso ntša e bolawang ke monga yone ga e na lebelo ke ne ke rata fela gore ke re ba gaetso re bone ka matlho re utlwile ka ditsebe re lemogile re tshotse ka dipelo ne re tshwanna ke gore jaanong mafega 1994 a fetile mafega ha kere mafega ka Seesimane ke ne ke kare euphoria has evaporated mafega a fitile ne ke re ke na le repule ka sa tretagare re etsa moruti go tlase ka kwa ga Vryburg moruti a bolelela batho ba
tletse ntlo a bararo lona batho ba gaetsho mosadi rile a nyetswe ke monna ba ratana ba le mo lefumeng la bone ga be go tla motho a tsamaya ka koloi e ntle ya BMW a ba tara mosadi wa morare bona monnanyana wa gago go ba mo tunyaneng e tshwanang le bona gore nna ke tsamaya ka koloi e ntseng jang ga o ne o ka tlogela monna o a tsamaya le nna botshelo ba gago bo tla fetogela ko botokeng ka mokgwa o makatsang jaanong mosadi wa ba na le ngwananyana wa lesea re ke tla ira jang ka ngwana wa lesea ra ga gore sepe ka ba bua ka phuthologo monna o ile o ikgayo mokgwa o wa go bua monna seo o sa lo simolola ka efa ata mona no gaena a bua le mosadi ata mo a tseo le nna ke ra batho ke re ga gona motho o sepete jaaka mosadi ka gore dingaka di na le kalafi ya go phelwa ke nogamathe ya go longwa ke noga ba kgona go alafa mme ga ke tshabe noga ka gore ke itse gore dingaka di kgona go alafa dilo tsotlhe tse noga e ka di ntirelang fela ke bona gore nka robe nka siaka be ka tsena ko kape ga noga e ka bua le nna jaanong mosadi o na le sebete o na le sebete ya ba lebagane le noga e bua jaanong motho o wa BMW o ra mosadi o a re ga gore sepe a re tsamaye tla le ngwana o ba palama mo BMW ga ba sena go tsamaya ba ema gogong go sediba se se boteng jaanong monna o ra mosadi o a ra bona le gore wa nthata tota mosadi ko wena go latlhele ngwana wa gago mo sedibeng mosadi a llalla ba re la bofelo a latlhela ngwana mo sedibeng jaanong monna wa re ga o motho tota ga o ka latlhela ngwana o motsetse mo sedibeng sala jalo a mo tlogela jaanong nna ke ne ke raya batho ka letsatsi leo ke re o ebile o botoka o tsere ke motho a na le BMW ba bantsintsi ba tsewa ke motho a tla tshameka katara motho katara o ita gore mosadi o a re ke tla bina ikete ga letsatsi le tsa lapile mosadi o tlhomola phesa o lapiswe ke go bina yaanong moruti a re a batho a re gape nna ke le moruti ko tlase kwa ke ne ka bala ke tsena sekolo go te gone go na le motho o teng no ngauza a raya batho a re bolang dikgomo tsotlhe le diruiwa tsotlhe le seke la lema gore botshelo ba lona bo tlo bo siame batho ba ira jalo nna ke bone batho ba gaetsho ba ira jalo ka 1994 bone batho ba gaetsho ba beela nongausa tsebe bone batho ba gaetsho ba bona motho a itaka tara ba ntlogela ba bina ka loto le gate ke go irang go ba binela ka tara motho wa ipetsa tota yaanong ba gaetsho ga gona molato this is not before time it is not before time ga gona molato dilo tsotlhe di direla molemo mo bathong ba ba dumelang mo modimong o phelang a ke re nna ke ne nka senya diiri tse pedi ke go bolelela bothata bo ke tshetseng ka bone dingwaga tse 4 ke setswe ke puso e
e re busanye morago ba go tlogela ka sekoia ka di-5 tsa August ke simolola go sekisiwa go tloga ka di-5 tsa August 1997 ngwaga otlhe letsatsi le letsatsi ke phakela ke nna mo kgoto go gongwe ke le nosi ke sotlegile ke na le ngwana e le seatla sa me e le tlhaloganyo ya me e le matlho a me e le maoto a me e le sengwe le sengwe sa me e re la bofela ngwana o a swa loso le ke sa le tlhaloganyeng a kere ke ne ke re maabane ka la bobedi go ne go tsile baruti ba tswa ko Phokeng ba na le moruti fa Matebesi jaanong ba mo gare ga dilo tse ba neng ba di bua moruti o a re malatsi a gompieno nnete ga e tlhole e le teng mme ke le moruti morena Jesu la etsa re nnete lo e emele lo e bue lo e swele e tla le golola kana ke ra baruti maabane ke re ha ke kgakgamatso nna le mosadi wa me o re kgakgamatso ya botlhoko bo re bo fetileng ke ra baruti ke re modimo Kriste o irile gore ke utlwa botlhoko gore ke tle ke kgone go gomotsa batho ke itse mokgwa wa kutlwa botlhoko gore e tle re ga ke bua ke be ke bua from personal experience nkile ka nna plunged deep into sorrow